Ole zanin chu Bellingham le Haaland te bromance sungchang in ngai tlateng hemi te pani chu an hmu nom ve ani hemi te pani hian apmi pakhat zo chu Norway mi sang tak ania defense ti boy tu ania pakhat zo chu generation midfielder chaper Real Madrid ta na khel me kani field sunga chuan in elna awangin anin beina sa mase camera in an pania la photo chuan an ma ni ngei po anin thunun thailo thila thleng thin interview laya fiam thua biangin fo sak zeute corner laya oma lunga zeute world cup a mi makta duai mu laya kota innem zeute ania renner rep ten boya Borussia Dortmund in video an posa internet puma a viral ngal hian tur chu hemi hi ania footballer thianin ko mngai ming thang berte chu atak tak ania an du oma an nui za thlak bok ani in peiro le in enang meang internet ti boy tu info na September sangni somni pakhat Borussia Dortmund in Champions League ka Besiktas an nia halan chuan kor ha chungin interview apemeka Bellingham chu mak atia ke ain kumthomin alanau pangjui atibok chuta thilma ka thleng Bellingham chu interview chunga aron lut thuta abianga fiam thoin aron fo sakzeu bok Haaland chuan enga ma angai lova Asia to atina angmai ani maklutuk ti in Norwegian pa chuan asoi chun som lea kumsom pariat chi alania amak inge ka soi thei clip chu rang takina dar ngala chumini atang chuan BBC in footballer bromance shaber antita Haaland hian Bellingham talen hi aring tak seta Haaland hian mi afak chiam ngai lo avota afinga goal athun thei bok ma se Bellingham chungchang a soi chuan adang lam de chin mi thatak le talen mak tak nei atia ma se anin kara anin thian thatna tilang chiang tu chu hemi hi ani kan noi dan ainin anga kanin se thale fil chunga po kanin kara tha ati Dortmund a besena sang tak ne na lo thleng pani kha football aya lian jok anin muchuak ta ani camera ma mel dang lam ngai lo Haaland po chu abula English langwa lo thang lian zel chu ngai sang takina en chin corner kha wall me ma chan tir tu April sang ni somni pali Real Madrid le Manchester City anin khela an ngei dana chuan in melma in bei me kan nia atak taka chuan anin holem lo corner line Haaland aven line Bellingham chuan reilo te chung chu alu chu Norwegian pa oma angata second ni chau ani minute reilo te social media adar ngala footballer popular ber albama achuang ta ani fans te chuan meme chu rang takin an siama anui za thlau zual na chu anin san lei lutu kha ani Haaland chu fit rukle inches nga vela sang ani Europa ne la sang pera English midfielder tan a oma mutlukna ani dader mai ani chu ho Norway million kha gata achanta ga chuan fans te chuan Haaland tan ming an phua aveng him tu bodyguard an de fans te chuan an sandanin an lo awangin hetiang hian an soi achan po a oma video tam taka fit rukle inches nga sang Norwegian pa khan sangni somni pakhat mecha tu emo in Bellingham oma annem khan aronin rol ngala han ngei tuate English pa chu annema alain saseng main palian tak mai Norwegian pa chu felna siam turin alo lang ngala thildanga po an sirna sa Haaland khan tu in emo fila Bellingham anem awangin aron tlan phaya avenghal upazok ten nawzok tan venghim ang mai kha ania video chu kumkhwa in na to ang Valentine's Day video tu ma in an be sei lo thila thleng Borussia Dortmund ngai po khan an nei thati anin sia clubin Valentine Day atan video an siama an pani in fiam thu anin sil chuta chuan thon to chu film angalo ni ta Haaland an heti hian a soya nangmani na cinema in dun tura kalkadua ma se chu kan ken luan phalsi lo atia Bellingham na changa Google ni ka chanchin zong in nei vekalom ati Kovela footballer lo omber pani po hi mitmeng ngai reng chungin do chiang takanin silveve video chu reilo te a classic alo ni ngala fil pona chuan gol khung thei rap khak tak te po hi tlangwal pani in fiam dun mai anni ti alang chiang hle anin melmak ni minute som ko chung July ni som pakhat sang ni som ni paruk World Cup quarter final English le Norway in khel an thianin kom ngei na chu atobri tina tiin an soya
match main Fox camera in anlo la fuwa Bellingham khan Haaland ke kornunga aron peta angai vena anin khel main anin kwa tunnel chunga Norwegian palian chu allowding renga Bellingham chuan anunga tangin aron pana adara abeng theka adar lawa po ane mai thai an pani in anin ko le ma se anin mel mak na chuan first half po adai lo England free kick line an pani in an nui dun lai mu ani le a an no na match poi mo bera po in thenna tak tak so anti tak tak thai lo World Cup ti boy tu kut in nem na kan thleng ta Khovel puma adara ball set piece lai ania area chunga anin ven lai na thleng camera in anlo la a Bellingham an fiam thu in Haaland ke kornunga aron tham Haaland chuan angai poimo lo akutin anam sona game an tran le chuan an nui dun commentator te point live fa ti hian an soi mi pakhatin Bellingham hian ax a khoi anilo mo atia clip chu adar ngal scan reilo te chungin adar chuaka World Cup quarter final engkem tarlan laya po hemite pani hian in khel chungin fiam thuin anin fiam reng lips reader thiamin asoidan thil viral thatok lo se ti lai takin thil dang alo lang le lips reader thiam tak pakhat chuan Bellingham khan fiam thuin Haaland ke kornunga abenga Norwegian striker chuan mel thatakin alo nuya athian thaberin ti boy atum lai poin anui reng English star chu anui ain sum theilawa Haaland che dana mu khan anui chiama chuta thuruk lutuk lo alo lang Nicola Higlin lips reader chiar thiam tak chuan Haaland an Bellingham hne na hetiang hianati tito su ti asoya milha omlutuk khan match eliminatory laya athian chu fel dewin omro ati tina ani hayan thianin kom ngai na tak ain tirna ani inpuana du omber Minecraft le kebab an taksa le an goal hnunga hian meshing ni na lo ombe thin tournament lai interview wa Haaland chuan annun anin hong ne le a keiman cho ka siama asak deuh mai thei mase ani chu video game adu kan leng duna Minecraft kan khel duna in kan sa duna emo braina kan hoa kebab kan cha dun Bellingham chungchanga phei chuan hetiang hian asoya Bellingham chuan Haaland chu ka unau pa ang atia striker ani na ain mi thatak ani jok atibok anin duat dan po ani nang chia ani internet tiding tu in mule na engkim chu Miami quarter final a khan akhai khom Khovel pumin BBC in football a Bromen Saber anti chu an ngai tu a adar dan chu football kalpelin akal popstar Rene Happy point an pani hian angai hlulutuka panste chuan film angtein ante khina ming an phua fencom sang tam takan siam Dortmund ngei po an boy ve an lo posa Bromen su naktuka fila alang le don ante England in true one in an nia Bellingham an goal ni akhunga Mase Khovel na share drink tu chu score ni lovin hemi te pani hi ani in melma pani engpo thlengse unau pa anga umreng te chanchin hi ani jok hetiang thil zong zong en nu hian a chiang Jude Bellingham le Erling Haaland hi football superstar ayatam annia an thian in kom ngai na chu culture thil aloni ta football kalpelin fans celebrity media internet pumin an loma Borussia Dortmund anin ko matanga lo piang transfer te late in baina na sadber te po in anin thian that na hi atidang lam theilo ani interview wa info ruk zeu atangin World Cup akup nem thlengin thil thleng tin khan min sia chiam tir thin goal le taksa hnunga hian tlangwal panei unau pa ang meya in mangai an lo om ti hi ani rivalry la om le in mel mak na khat Khovela hian an pani hian in thia thana tak tak thilwang lutuk min pe a nang ve hemi te zinga hian enge inui ti zaber comment lama min lo shilla channel hi min lo subscribe sak bok la khoi khwa atangin nge min enti po min lo shil ve donia adik chi ani tunlai football a chuan in elna le huatna tam hle a ma se Bellingham le Haaland hian min sia tir chu in elna kara po in thian thatna a thei ti hi ani e mutui vek ule